Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Sigi video se koi mangdu riba gari sigi matang da waina tawrage sigi review in fizarage ado in details kana tawdraga su khara basic oiba magi keno haitare maram da haitare sang yam da share tawjarake yam yeng minaje ado mayam channel asi subscribe tawda yaurga de subscribe ngai soidna tawsen biramo gari ga mari laina ba content ngata sigi channel sida dum upload tawjabane ado mayam video se hawrse Bada habit mayam looks san and pijeng minasigo. I looks same among the Han Horkego. Smine Ogonigo Magi looks a sea quiggy Magi Mamingche TRK 502 and a Sida Lago. She been a league in TRK. Swine Chitare and they give my 502s. Chitago. My adventure quiggy cannot lie. Adventure first touring bike nigo. My front profile, my looks, my dog. Let's go in a bit younger. Okay, finally, Garia Yam Fajare. Okay, I say, Tung the game was just my way. Tung so many among dicks break for the name song. Aduga, I think this is my tie. TRK 502 is my target. When my LED at Nigo. I put my engine specification the Gihana, the Hauserage. Adamasi, Hyper TRK 502 say, Canos Massy color options at home the Lego. White, grey, red. My is mana. Color option at home the Pangani. Aduga Magi, engine gi, I put Atang the Harakanda Massy twin cylinder, a liquid coil. Bulky engine my 500cc nigo magi engine gi capacity na aduga magi koi power of the lapaganda power figure lapaganda koi 46.83 horsepower ne aduga 8500 rpm da aduga magi newton meter torque sina mu kya lakya kana 46 newton meter aduga 6000 rpm da aduga magi 6 speed laigo Gari say the Yam the Yam Fajare, Aduga Magi Lang dimension from the Lapaganda. Ada my screen Hapserage, Aduga Magi my ground clearance habitat Makagi. I see a quickie can like 190 Sangalego. Aduga Magi Dengue Amuk capacity Lagadi say 20 liter capacity is my life. So Gari se go touring go masat ka dong ina koi mai tank capacity sound ya dam ni go ko saw ya tar garis ado gari gi saw go su magi yam height sit ki height se yam kana koi gi wang bo ide adum average people am adum average mi na adum thau da yam wai ga comfortable na ko wai da gari oi go se 800 magi sit height se ado ga magi koi gi front gi chassis Magi hangi keno je suspension je okoi USD type ne telescopic fork se aduga maning gi jina okoi gi hydraulic ta monoshock ta laigo aduga brake ki system je okoi gi sigi disc side se ani som side both side ani mak lo yaw re go 320 dual channel da disc ani mak lo yaw go som side chu both side ani mak lo yaw re go do sai gari ki weight chu phajara punina is brake ki magi capability su hengatte bi adam nina su sam sound ling na yaw ha bata brake ki yam phajana yaw re
aduga ABS su sum kan tawre aduga maningi koigi disc brake maningi soy petang usarake silere maningi su dum sawi ko 260 mm gi koi sesina single disc tam la ko smile lay aduga magi tire gi size real wheel real gi jina hoyi ase 160 by 60 ZR17 inch lay ko aduga mamangi jitana 120 by 70 ZR17 inch hoyi magi chaka gi diameter ji sab manare ko the front gi headlamp che yem bi odum I see the Benelli na sum thare ko LED ata oire ko aduga sigi keno su yamna slick oina siju LED da hape yem Yam Fajare sigi magi big siju dum yeng wen noi ade se magi number keno thom si the later TRK 502 adu mas liquid cool ni ko engine cha ade cylinder aji yeng ko da yam noi ठीक है भाई की try masu pori masu kita tahu gamat tais ados sigi magi dix Yam Fajare sawai to mai caliper sile re Benelli na samai thar le ko reflector zoom yaw jare ada mai fox se koi black color lai ko ada si air curtain zoom som da su lo yaw re Benelli samai thar re the my engine chassis yam ling na phadane yawre go engine gi aduga sigi my engine je pura black out black ta loi leire aduga sigi keno issue koi grip se sin na ma ta si rubber si yawdra si removable oi ma le yeng de ko si kenos aduga akoi gi moi se exhaust dum phajai si akoi makha da pa le go si kenos exhaust si kenos pipes aduga som da mani ngom da sigi keno siam ling ni yaw go adu maning de ju koi gi caliper je Yam Fajare hai tare mamang de yaw ma ju maning de sum Yam Fajare yaw and the black the alloy de dum lai adu to box di sigi la ka do bu keno se koi gi accessory jo ina la ne na sigi sma adu maning ngom da yeng ba kan da koi gi light si ju LED da sma la ni go turn indicator su LED oire adu tire holder si mai gi guard si jam phajana ling ni yauri go maina lei duga koi gi som handle lom da la ko kan da ju koi ma gi button sing si yamna koi gi premium yeng da premium oi go si horn lei re button kan lei re si da koi gi head lamp se koi gi up down tau gi si lei re go aduga somna kan engine kill switch yawre adu sin hazard light chum yawre aduga sidai magi sigi TFT gi jo ay picture ka sin koi gi TFT is dana koi gi digital plus analog simple ken od yawre go sin RPM meter yawre engine gi indicator sida light ki gear gi adigi engine gi temperature gi ABS ki thau gi loi ni ko ay pedang on taw jaro yan der ke smile lai gi ni ko the timing is the 8 trip 8 kilometer fuel gi sila indicator go adum normal basic hoyi loima yaw de bia dop sing le yaw re ha badare ada sida su Benelli na smain thwa thar adu go somda khoi yamna nuai ga do ma hai tare khoi gi charging point ama sida pi re go zeida ada smile le ada grip si dum yamna uncomfortable oi ne pai do adu sit ki kenom da la ko da sit ki cushion adum ye ngai do sit split set ne ko ton na smana si sum lok thok ya re go sin to box de le re gari am chi saw go ado ma se last koina aina yam hai do je magi price hai tar go price se on road ma se
aduga haiba gari si ma si koigi mana koi company ni piba koi mileage hai batare mileage se koi around koigi 25 km per liter gi sang da pi go aduga magi total koi body gi magi weight hai batare top weight se 235 kilogram gi sang da lumme go dum gari de dum heavy oi gari dum sau ko sang koi matung ina long ko ne hai batare adu sida ju windshield dum accessory dum la ani go aduga koi gari sing chi accessory myam su loi leire da loi leire riding wears riding gear myam loi leire go sidum mafam jila phang bi ne ha tare aduga koi final koi gi price from the lapa kanda ma se jeje impal the on road phangib se 6,50,599 finally ado haiba si gari si adomna consider toning agadi ai contact number sum ai screen shop saram ge description shop saram ge aduga kana goma loan apply tawne so adugi kudong chaw dum lai gani ko ado mem amtang lakpio laga ai mafam sida leiba gari sing sigi haiba tare amtang yeng biragadi hena phagi screen da uriba gari sidagi di hena phagi direct yeng budun hena di nwai gani ko aduga magi kano do khangma ngam gani haiba tare magi looks to ado ngasi gi disai sum na sinjarage ado mem mathang gari anova amamu tawsarake adum yengminase so mem gari thongdam da so helmet opiyo gari so thorgana gi seat belt so fabiyo haraga sai sum na sinjarage thank you